umutwe wa 23 wasohoye itangazo usaba abaturage b'umujyi wa Bukavu gushyira abantu b'inyangamugayo ngo babayobore nyuma y'uko uvuze ko nyuma yo gutsindwa ingabo za leta n'abafatanya nazo bahunze umujyi wa Bukavu. Gusaba abaturage kwishyiraho ababategeka bitandukanye n'uko uyu mutwe wagiye ubikora mu bindi bice wafashe. Abarwanyi ba M23 baragenzura umujyi wa Bukavu kuva mu ijoro ryo kuri wa gatanu nyuma y'uko abategetsi n'ingabo bahunze berekeza mu majyepfo mu bice by'ikibaya cya Rusizi no gukomeza Uvira. Mu itangazo rya Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa ARC M23, yasabye abaturage kwishyira hamwe mu matsinda yo kugenzura kugira ngo barinde umutekano, babizeza ko ARC M23 izarinda abaturage ba Bukavu. Mbere yuko tugaruka ingingo ku yindi kubiri muri iri tangazo, reka mbanze ndibasomera. Itangazo riri ikirango cya Alliance Fleuve Congo, Peuple uni, digne et prospère. Official communiqué of February 15th, 2025. Birumvikana ko riri mu Cyongereza. Ingingo ya mbere, it on February 14th, 2025, the Alliance Fleuve Congo AFC M23 took control of Kavumu Airport to prevent the FRDC and its allies including Burundi National Defense Forces FNDB, FDLR and Wazalendo from continuing to use the facility as a base of launch attacks against civilian populations. Bishatse kuvuga ko ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 2025 AFC M23 ari kugenzura ikibuga cy'indege cya Kavumu mu rwego rwo kurinda FRDC n'abafatanya bikorwa bayo barimo igisirikare cy'u Burundi na FDLR ndetse na Wazalendo gukomeza kugikoresha mu kugaba ibitero ku bikorwa by'abaturage. The FRDC and its allies carried out air strikes on February 12, 2025, bombing the population of Kare and Ihise, resulting in significant civilian casualties. Igisirikare cya Congo ngo cyagabye ibitero by'indege kuri wa 12/2025 kirasa ku baturage ba Kare na Ihise, ibitero byakomerekeyemo abantu. Following their defeat, the FRDC and its allies retreated in disarray, abandoning the city of Bukavu after engaging in looting and other abuses. Nyuma yo gutsindwa, igisirikare cya FRDC nabo bafatanya cyavuye mu mujyi wa Bukavu nyuma yo kwakora ibikorwa bitandukanye birimo no kwangiza. We urge the people of Bukavu to organize local vigilance communities to maintain the control of their city and not to give into panic. Turahamagarira abaturage kwiyoborera umujyi wabo bakirinda gupanika. The AFC M23 reaffirms its commitment to defending the people of Bukavu against the undisciplined FRDC forces and their allies should do their attempt to return and commit further atrocities. AFC M23 irizeza ubufatanye mu gukomeza kurinda abaturage b'i Bukavu ibitero by'igisirikare cya Congo cy'imyitwarire mibi ndetse nabo bafatanya igihe cyose bagerageza gukomeza kwataka cyangwa se guteza umutekano muke i Bukavu. Furthermore, the AFC M23 demands the immediate withdrawal of Burundian National Defense Forces from the Congolese territory, particularly in Nkomo, Nyangezi, the Rusizi Plain and surrounding areas. Ikiyongera kuri ibyo, AFC M23 irasaba mu buryo bw'ako kanya ko igisirikare cy'u Burundi kiva ku butaka bwa Congo by'umwihariko mu duce twa Nkomo, Nyangezi ndetse n'ikibaya cya Rusizi n'ibice bihakikije. Their presence is unjustified and they must return to Burundi, their homeland. Uburyo bari muri Congo ntabwo busobanutse, bagomba gusubira iwabo Burundi ku butaka bw'ivu. The military operations conducted by these forces in the Democratic Republic of Congo DRC have exacerbated ethnic cleansing, mass atrocities and unprecedented humanitarian crisis, posing a serious threat to local population. Ibikorwa byabo bya gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo byakwirakwije ivanguramoko, ihohotera rikabije ndetse no kwangiza uburenganzira bwa muntu ku rwego rwo hejuru. Ibyo bikaba byarabaye ikintu kibi cyane ku baturage ba Congo. It is therefore imperative that they leave the DRC without delay. Bigomba kwita byumvikana neza rero ko aba bagomba kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo badakoze amaguru hasi. Ni itangazo ryandikiwe i Goma kuri wa 15 y'ukwezi kwa 2025 mu izina rya Alliance Fleuve Congo, risinywaho n'umuvugizi w'ihuriro AFC mu bya politike Lawrence Kanyuka ndetse ateraho nakashe. Ni iki mu by'ukuri kidasanzwe muri iri tangazo rya 23? Mu bindi bice yo 23 yagiye ifata nyuma yashyiragaho abategetsi ba gisivile bo kuhategeka. Nyuma yo gufata umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru, mu cyumweru gishize bashyizeho guverineri w'intara n'abategetsi bashya ba Goma no komine ziyigize. I Bukavu, umujyi ufite komine 3 ariyo Bagira, Ibanda na Kadutu, ukaba n'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo. Kugeza ubu ntibabikoze nk'Igoma, ahubwo basabye abaturage kwishyiraho abategetsi babo.
ntibizwi neza niba babikoze Bukavu. Ikindi gikomeye mwumvishe muri itangazo nuko basabye ko ingabo z'u Burundi zigomba gutaha. Kuri wa gatandatu mu mujyi wa Bukavu haranzwe ibikorwa byo gusahura byibasiye ububiko bw'ibiribwa bw'ibigo by'ishami rya ONU ryita ku biribwa World Food Program hamwe n'urwengero rw'ibinyobwa ahazwi nko kuri brasserie uko abatuye babivuga. Mu itangazo rya Ihise M23 basabye ingabo z'u Burundi bavuga ko ziri mu duce twa Nkomo, Nyangezi n'ikibaya cya Rusizi gusubira mu gihugu cyawo ako kanya. Uyu mutwe uvuga ko nta mpamvu isobanutse igaragaza ko ingabo z'u Burundi zigomba kuba muri Congo. Ingabo z'u Burundi ziri muri Congo ku masezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare yumvikanyweho n'abakuru b'ibihugu byombi Tshisekedi ndetse na Generali Evariste Ndayishimiye. Nyuma y'ifatwa rya Bukavu ntibizwi neza kigiye gukurikira. Hagati aho ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Congo kiri mu biri kuganirwa mu nama rusange y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika iteraniye Addis Ababa none n'ejo ku cyumweru. Imiryango y'ibihugu byo mu karere n'abahuza muri iki kibazo hakomeje kuvuga ko aya makimbirane azakemuka gusa habaye ibiganiro ku mpande zombi bireba, nubwo Felix Tshisekedi we perezida wa Congo yakomeje kubihakana. Ku rundi ruhande umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi yatangaje ko ingabo zose ziri mu mujyi wa Bunia ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo zifite amasaha 28 yo kuba zarambitse intwaro zazo hasi. General Muhoozi kuri wa 15 Gashyantare 2025 yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X ko abahima bakomeje kwicirwa muri Bunia, hateguza ko nta muntu uzamwicira abantu ngo bimugwe amahoro. Yagize ati abavandimwe banjye bari kwicirwa muri Bunia mu burasirazuba bwa Congo. Abantu banjye abahima bari kugabwaho ibitero. Ikibazo gikomeye ku bari gutera abantu banjye. Kuri iyi si ntawe uzica abantu banjye gatekereza ko bitazamugaruka. Ntabwo ari ko uyu musirikare yagaragaje abafite uruhare mu bwicanyi bukomeje gukorerwa abahima muri uyu mujyi wibasiwe kenshi n'ibitero by'imitwe y'iterabwoba ya ADF na kode. Ati ku buyobozi bwa General Yoweri Museveni umugabo w'ikirenga wa UPDF maye amasaha 28 ingabo zose ziri muri Bunia kugira ngo zirambike intwaro zazo, nizitabikora tuzazifata nk'umwanzi tuzirase. Ubundi butumwa General Muhoozi yashyize kuri uru rubuga yatangaje ko vuba ingabo zabo UPDF zizafata umujyi wa Bunia. Ati vuba Bunia irabiri mu maboko ya UPDF. Ingabo za Uganda ziri muri Ituri no mu majyaruguru y'intara ya Kivu y'amajyaruguru kuva mu Gushyingo 2021 mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa ADF byahawe izina rya Operation Shuja zikorana umunsi ku wundi n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ingabo za Congo zishinjwa kugira uruhare mu bikorwa byibasira amoko mu burasirazuba bwa Congo zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro yamunzwe n'ivanguramuntu. Zishobora kuba ziri mu barebwa n'ubutumwa bwa General Muhoozi. Ku ruhande rw'u Rwanda, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame we yabwiye abitabiriye inteko rusange y'ibihugu biri mu muryango wa Afurika yunze ubumwe ati turakennye ariko nibigera ku burenganzira bwo kubaho ntihazagire uwibeshye. Perezida Kagame yatangaje ko u Rwanda rwiteguye gukora ibishoboka byose guharanira uburenganzira bwarwo bwo kubaho rutitaye ku kuba ari rutoya cyangwa rukennye. Umukuru w'igihugu yabitangaje ya Addis Ababa muri Ethiopia aho kuri wa gatanu yitabiriye inama ya 34 isanzwe y'abakuru b'ibihugu n'abaguverinoma zigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ni inama yabaye mu gihe u Rwanda rumaze iminsi rwotswe igitutu n'ibihugu bitandukanye birushinja kuba rufite ukuboko mu ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Congo. Ingabo z'iki gihugu kuva mu Gushyingo 2021 ziri mu ntambara n'umutwe wa 23 ukomeje kwigarurira ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bw'iki gihugu by'umwihariko Goma na Bukavu. Perezida Kagame yagaragaje ko iyo gushyira imbere ibirego by'u Rwanda biza kuba ari cyo gisubizo ibibazo byo muri Congo Kinshasa byakabaye byarakemutse kera. Ati umukino wo gushyiranaho ibirego imbwirwaruhame nziza ibinyoma no kutagira isoni biza kuba ari igisubizo cy'ibibazo cyakabaye cyararangiye kera. Ntabwo twakabaye tugifite ikibazo cya Congo. Dufite abantu babeshya nta n'impamvu. Perezida Kagame yongeye kugaruka ku kibazo cy'umutwe wa FDLR agaragaza ko atumva impamvu abantu bakomeje kutajya agaciro. Ati ni gute FDLR itaba mu ntekerezo z'abantu bamwe cyangwa se kubera iki kerenje. Iyo yikeresheje ubu keresheje amateka yanjye, bityo sinshobora kubyemera ntitaye ku uriwe. Umukuru w'igihugu yakomeje agira ati nta muntu n'umwe muri iki cyumba ndi gusaba kungirira impuhwe cyangwa kumpura uruhushya rwo kubaho cyangwa urwo kugira ngo abaturage banjye babeho. Ntawe rwose nzabaho uko mbyumva. Perezida Paul Kagame yavuze ko iyo yumvise abantu bikoreza u Rwanda ibibazo bya Congo bituma yibaza uruhare iki gihugu gifite mu gukemura ibibazo byacyo, agaragaza ko Congo ari nini cyane ku buryo u Rwanda rwayikoreza. Ati ni gute Congo itekereza ko ibibazo byayo byose bituruka hanze yayo? U Rwanda ntaho ruhuriye n'ibibazo bya Congo.
dufite ibibazo byacu byo guhangana nabyo. Congo ni nini cyane ku buryo u Rwanda rwayiheka. Yunzemo ati nk'uko nabibabwiye turi agahugu gato gakennye, atariko nibigera ku burenganzira bwo kubaho ntimugakora amakosa. Sindi gusaba kandi nta n'umwe nzasaba, niko Perezida Paul Kagame avuga. None ubu leta ya Congo yayamanitse pe neza ntabwo izagaruka kwisubiza Bukavu. Wowe ubitekerezaho iki? Duhe igitekerezo cyawe muri comment. Njye nitwa Eric Rukundo Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganira kuri iyi channel. Inkunga yawe ni ukora subscribe maze ukajya uryoherwa n'ibiganiro byose ntahema kugutegurira. Nawe ubutaha.